Bentang ini pe Iaki program lekai ki bani lekai menta kasni. Hagjing lekai Women Premier League kajing lekai hapreng ke Mumbai Indians Persia ke RCB on sai lekai ke pornyau siteng PM. Bad ke Mumbai Indians kadon kamban job ya kena kajing lekai kenang bakani orang syaka final. Hagjing lekai Indian Super League kajing lekai hapreng ke Bengaluru Persia ke Mumbai City on sai lekai ke pornyau siteng PM. Bad ke Mumbai City kadon kamban ya khaj lane ban job hagane kajing lekai kenang bakani orang syaka playoff. Hagjing lekai AFC Champion League Elite Hagapor lai siteng Janmit ke jing lekai kalong hapreng ke Yokohama Persia ke Shanghai Port kabadai ke Kynhun lekai tung Oscar. Hagajing lekai ke Porsan siteng Janmit kalong hapreng ke Johor Darul Persia ke Buriram United. Bad hagapor Shibit siteng AM ke jing lekai kalong hapreng ke Al Hilal Persia ke Pak Takor. Bad kawai par kejing lekai ke Porshib je siteng AM kalong hapreng ke Al Ali Saudi Persia ke Riyadh. Hagajing lekai UEFA Champion League hagapor khatway khatsan PM kajing lekai kalong hapreng ke Barcelona Persia ke Benfica kabre ke Kynhun lekai di Maria. Bad ke Barcelona kadon kamban ya khaj lane ban job ya kena kejing lekai kenang bakani Rung syaka quarter final. Kejing lekai ke Porshib je siteng AM kilong ke Inter Milan Persia ke Feyenoord ke Inter Milan ke Tam da Arlanot haga gol aggregate ke Liverpool Persia ke PSG haga ba ke Liverpool ke Tam da Shigol Lanot haga gol aggregate. Bad kawai pat kejing lekai kadai hapreng ke Leverkusen Persia ke Bayern Munich. Bad ke Bayern Munich ke Tam da Lailanot haga gol aggregate.